Адилет барбы? Я. Адилет да бар. Мен бир суроодо эми бизде кат жүзүндө фракция жаңгыш деп чакырды. Андан кийин эми төрагаңар бар. Анан башка фракциялар жалпыланып чакырганда төрагада болуш керек беле же мындай эмеде регламент анда жокпу? Бул кандай түшүнсөм болот да? Мен ошондо жалпы БККнын астында отчет берип атып, ПСРды айтып аткан боломбу же кандай маалымат берген болом? Ошону бир аныктап алайын дедим элем да. Эртең бизде мындай да 14 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 19 жыйын болду. Мына БГК Бишкек шаардын кеңеши инициатор болуп өткөргөн 19 жыйын. А күндү санагылачы 16 күн. Мен айтпайын ал дем алыш күндөрдү башкаларды ошондо мен суроо болуп атат да, менин мына кол алдында иштеген орун басарларым, департамент жетекчилер булар иш кылабы же силердин атылыңарды отчет эле берип турабы? Мен айтып кетейин, мына 14 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир иш кылынган жок шаар боюнча. 2024 жылды эске салып кетсем, биз бул учурда уже көптөгөн иштерди баштап эмесин нугуна салып койдук элек да. Бүгүн болсо биз ушул көр кеңештин астында жүрөбүз. Эгер башка фракциялардын өкүлдөрү турса, эмне себептен силер анда өзүңөрдүн өзүнчө фракцияңарды өткөрүп биздин жетекчилер чакырып атасыңар? Мен суроо бергим келип атат да. Эмгек, ынтымак баарыңар өткөрбөдүңөр, а биз эмнеге анда бардык? Ушинтип чогулуп, баарыбыз отуруп өткөрүп алсак болот беле? Мына мен айтып кетерим мындай да, мен дагы бир жолу айтып кетейин. 14-тү 19-га көбөйткүлө. Ошондо биз, мына могулар отурбайбы? Бирөөгө чалсам, мен биякта комиссияда жүрөм, бирөөгө чалсам, мен фракцияда жүрөм. Иш кылбайсыңар, качан иш кыласыңар? Иш жок. Мына 14-нөн бүгүнкү күнгө чейин бир де иш жок. СР деп атабыз, бюджет деп атабыз, башкасын айтып атабыз. Мен дагы бир жолу айтайын. 2024 депутаттар жок, биз бюджетти да өзүбүз бекиттик, өзүбүз ишти баштадык, ишти улантып кеттик, канча деген ишти жазадык. Урматтуулар, эгер ушундай ынтымактуу чогулуп, ушундай иш-чара өткөрө алсаңар, анда ошентип эле өткөрбөйсүңөр. Биз биргелейлик. Баарыңарга бирдей отчет берелик. Мен эми бир суроодо сессия менен эмнеси айырмасы бар бүгүнкү күндө? Азыр бизди бир кыйнайсыңар, ПСРди айтып беребиз. Анан сессия келип дагы айтып беребиз. Аяктан дагы доказывать этебиз. Анан эмне болот? Биз ушинтип күндөрдүн баарын өткөрүп берген менен Бишкек шаар бизди күтүп турбайт да. Мына бүгүн кар жаап атат. Мына моун жарымы азыр жолдо жүрүп, ар бир перекресткта кайсы машина келди, келген жок, карды тазаладыбы, тазалаган жокпу, туз себилип кеттиби, себилген жокпу? Мен бүгүн атайын мына Жаныбек Абировго, Жылдызбекке кече тапшырмаларды берип атам, эч ким аткарбайт деген кишиге, Кубанычбек Камбарличке жибердим. 4,5-дан баштап мэрия ишин баштадык. 4,5-дан. Кайсы жолдор туз себилип атат, кайсы жер туз себилип турабы? Анан Жаныбек айтып атпайбы, адашып мага жөнөтүп алыпсың. Жок, адашпай эле мен жөнөтүп, мен билгилечи, мен эмне иш кылып атабыз, ошону бир түшүнүп алла дедим да. 4,5-дан баштап. Силер баарыңар чоңсуңар, баарыңар кыйынсыңар. СММчи кылып, мына бүт камералардын баарын бетибизге такап атасыңар, баарыңар кыйынсыңар. Бирок ишти ким кылат? Бир суроо да. Анан мен бүгүн келбейт элем, чын айтайынбы? Эми фракция мына мен башка фракциялар тарынбасын деп мен буга да келбейин дедим да. Ынтымак чакырды, Адилет чакырды, Эмгек чакырды, мен барган жокмун. Бирок ушул акыркы күндөрү аябай талкуу болуп, соцсетке катуу жар салып, ушул жаңы күч мынакей мэрия жеп жутуп ушул жок кылганда бүт мүнктүн баарын дегенден мен келдим, алдыңарга келдим. Бүт компроматыңарды бүгүн чыгаргыла, алдыңарды жооп берейин. Ушу урдасам, жесем, ушуну мага айткыла. Ушул жерде мени кетиргиле колуңардан келсе. Мына мен алдыңарга келдим. Бирок мен бир суранышта. Эми жумуштан албагыла да. Мына жогорку кеңеш дагы бүгүнкү күндө өзүнүн чечимин чыгарды. Кой, чектелик, ушу мэрия мындай иш кылышы керек да. Мына мен дагы бир жолу айтып коеюн. Көчөгө ким чыгат азыр? Баарыбыз ушул жерде отурабыз, маңдайыңарда. Эртең шаардыктар жол
сыйгалак болуп калды, кар жиналбай калды десе, мен айтам, мына депутаттарга барып сурагыла ошолордон. Мен ал күнү мен иштеген эмесмин, мен ошолордун астында отурдум деп. Анан мынакей жар салдыңар. Ысык көл боюнча айтып кетем. Мен ПСР боюнча уруксат берсеңер, урматтуу депутаттар, бизде биринчи орун басар бар. Төкпөй, чачпай, барын айтып, эрежелерди айтып, кайсы убакытта биз киргизгенбиз, мына апрель айында 24-жылы киргизгенбиз. Бүгүнкү чейин талкуу. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 10 ай талкуулап атабыз. Шаар өнүгүп атат да, силер 10 айда бир ПСРди кабыл албасаңар, биз эмне кылыш керекпиз? Силер өзүңөрдү карап отурабызбы? 10 ай киргизгенден баштап. Анан эми аны өзүңөр карайсыңар, өзүңөр чечим чыгарасыңар. Ошондуктан мен биринчи орун басарга сөз жеткиче мен өзүмдөн бир нече оюмду, өзүмдөн алып барып аткан ишимди бөлүшүп кетейин, анан силердин да сын пикириңерди угайын. Жообун берейин эгер суроолор болсо. Анан көл боюнча, ысык көл боюнча айтылып атат. Мен айтып кетейин, эми 750 миллионду мен ойлоп тапкан жокмун. Бул мага чейин кабыл алган чечим. 750 миллион сом биз ремонтко, оңдогонго, ысык көлдүн эмесин, пансионатын оңдойбуз деп чечим чыгарыптыр. Андан кийин аны тендерге да берет. Мага бир маалымат бербей, алып туруп тендерге чыгарып коюшат да. Мен айттым, ошондо уксусту чакырып сурадым, урматтуу. Ушул бир суроодо 750 миллион сомго эмне деген иш кылса болот Бишкекте? Керек болсо 750 миллионго мына биз трудовой резервти түбү менен, түп тамыры менен бузуп туруп, азыр жаңы заманбап стадион куруп атабыз, туурабы? Мен ойлоп көрүлүм, мен азыр пансионат, мен айттым, ким эс алып турат? Ким эс алган киши барбы ушу? Мына биз шаардыктардан ушуну урдап жеп алсак дагы ким эс алат десем, бир маалымат жок. Кембагал, колунда жок, инвалиддер эс алды деген бир маалымат жок. Бир спортсмен эс алган маалыматы жок. Болгону 100 койка место экен, 2000 киши эс алды, миллиондоп биз каржылап ошону сактап келиптирбиз да. Бир доходу жок. Ким эс алган? Шаардыктар эмне көлгө барбай калды, ошол пансионат жок. Барып атпайбы, эс алып атпайсыңар? Силер барыңар эс алып атпайсыңар? 200 сомго тиги покрышканын үстүнө чана теп эс алып атасыңар. Куршабелге барбай. Бар да, эс алып турган жай. Анын келип алып туруп мен тиги Бишкек шаарынын баарын мен тиги көлдү алып туруп сатып салгандай эле жарды салып атасыңар. Мен айтып кетейин, ал жерде 750 миллион сомду мен койгон жокмун, да бир жолу айтайын. Ал учурда мына Кубанычбек Камбаралович төрага болчу. Башка мэр болчу. Ошондо карабайт бериңер, если үчеси арзан аны оңдосо болот турган болгондон кийин ошондо карап койбойт белеңер бюджетти. Кантип силер ага уруксат бердиңер 750 миллионго тендер жарыялаганга? Мен айтып кетейин, мен каршы эмесмин. Аукционду керек болсо бүгүн эле жокко чыгарам. Эгер үчеси арзандатып, каржы булагын мага аныктап берсеңер, мен бүгүн эле жокко чыгарам. Бирок мен бир нерсени айтайын. Бүгүн кече күнү тендер бүттү. Аукцион бүттү. Мына 2 жолу аукционго койдук, кече күнү аукцион бүттү. Бир дагы тышкы ички инвестор кирген жок. Себептен де биз койгон бааналар кымбаттап атат. Биз койгон талаптарды, бул деген татаал талаптар деп алар кирбей коюшту. Биз эч кандай долгосрочный деп ал жерде көрсөткөнбүз. 5 жылга пансионатты беребиз, оңдогула түздөгүлө Бишкек шаарына өткөрүп бересиңер деген талапты койгонбуз. Мына кече күнү аукцион бүттү. Ага камсанабагыла, пансионатты оңдойм десең, эртең барып оңдой бергиле, мына жалпылап барып алып туруп. Мен жаңы учка өткөрүп бере алам керек болсо. Оңдогула. Анан аукцион бүттү ошо менен. Аукцион токтоду. Бир камсанабагыла. Калды Бишкекке, эми кандай айтсаңар дагы, эмне айтсаңар дагы Бишкекке калды. Бирок мен айтып кетейин, 750 миллион сом Бишкек шаары үчүн бул деген көптөгөн социалдык объекттер, ошол эле бүтүргөн жудо залы дагы ошонун ичине кирет. Биз ошол иштерге жумшадык. Жолдорду оңдодук. Анан өткөндө биякта
Алымбек Бактыбекович айтып атпайбы, ички шаардын жарым жолдору начар акыбалда деп. Мен бул жакшы талап да негизинен. Бирок мурунга аякта элеңер, мына 2-3 жол шайланбадыңар депутат болуп. 2020 жылга чейин жолго бөлүнгөн бюджет 400 миллиондон ашкан эмес. Ай эмнеге караган эмесиңер? 2020 жылга 80% жолдордун уже акыбалы жанакындай эмеси нормативтердин баары чыгып, убактысы мөөнөтсүз да өтүп калган. Ай эмнеге караган жоксуңар бюджетти? 2024 жылы бюджетти өзүм бекитип атканда мен 3,5 миллиард сом акча каражат карап туруп ремонт кылдык жолдорду. Мен айтып кетейин, 24 жыл бүт бары биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмаларынын алкагында жүрүлгөн иштер болду. Себептегенде ошондо административдик аймактык реформа жүрүп атты. Көптөгөн тапшырмалардын баары жетекчилик түздөн түз коюп атты. Биз аткарып аттык. Жардам берген жерден жардамын берип атты. Биз ишти алдыга жылдырып аттык. Бир да жерде биз өз билимдик менен бир да иш кылган жерибиз жок. Мамлекеттик бирдиктүү саясат болуш керек, ал саясатты биз ишке ашырып аттык. Ошондуктан эгер комиссияларда суроолоруңар болсо, биз айтып атпайм 19 жыйын өттүк. 19 жыйындын ичинде мен жетекчиликте өзүмдүн орун басарларымды чакырып айттым, макул, бардыңар, катыштыңар, бизге бир жолдомо бердиби, кайсы жол менен эми барайлык, кайсынысы туура болот? Жол тыгынын, смогду кантип чечебиз эми? Жооп жок. Просто убакыт кетирген. Анан мен айтып кетейин, мына бизде негизинен көптөгөн маселенин баары акча каражат чечет. Туурабы? Баарыңар билесиңер, акча болсо чечебиз. Акча жок болсо Жылдызбекке кошумча подарка бере албайм. Балдарына барып өзү кичине кечирим сурап коет, мен ушунча убада бердим эле, мен 10 эле подарка берип калдым деп ал барат. Туурабы? Акча каражат чечет. Акчаны биз чечтик, подарканы бердик. Барды жакшы көрүндү, а бирок биз жаман аттык. Айбек Жанжбекович, подождите. Я прошу вас, чтобы вы немножко тон сбавили и, наверное, манеру при поднесении информации. Я извиняюсь, здесь депутаты сидят. Все, я извиняюсь. Я извиняюсь, здесь же не школьники, да? Да, я извиняюсь. А то вы уже перешли на какие-то понебратские отношения. Джилдызбек Асанкулович это вице-спикер, он не Джилдызбек. Извиняюсь, Джилдызбек Асанкулович, уважаемый. Пожалуйста. Уважаемый Джилдызбек Асанкулович, да? Уважаемый Джилдызбек Асанкулович, вы мне прощаете? Тогда я извиняюсь, если где-то перешел. Просто я слушал. Все это время я слушал, что вы на комиссиях говорите, что вы вот это высказываете, что вы в соцсетях про меня выкладываете. Честно скажу, я в 24 году, мэрия в 24 году работали не для вас. Мы работали для города, для горожан. Да, сегодня вы депутат. Мы перед вами даем отчет. Но вы тоже имеете какой-то рамки приличия, когда если что-то выставлять, хотя бы у нас узнайте, так ли это, не так ли это, действительно ли мы продаем, не продаем. Мы же рядом. Просто запросите информацию, мы вам дали бы по этому пансионату всю информацию. Никакой там катастрофы нет, никакой коррупции нет. Мы тоже хотим, чтобы этот пансионат развивался, чтобы он отремонтировался, чтобы работал на благо горожан. Никто не против. Как и все остальные пансионаты, кстати говоря. И я для информации одну вещь хочу сказать. Я почему другие представители фракции, это вас не касается, но я вот готовился к Джангучу. Я почему задел вопрос вообще источника финансирования. Я вот на официальный язык перешел, чтобы понятно было, да? Если надо, я перейду обратно на государственный язык. Вообще я бы предлагал больше проводить заседания на государственном языке. И здесь источник финансирования мы вносили 2024 жылы біз сессияға қаросына тоқтом долборын кіріскенбіз. Қандай эле Қанат Латифжанович? Жана аренда боюнча 8 есе көтөрүү боюнча маселе турган, бирок биз азайтып туруп 3 есе көтөрөбүз деп туруп сессияга киргиздик. Депутаттарга рахмат, мурунку сазывдын алар колдоп берди. Колдоп чечимин чыгарды. Бирок эмнегедир ал токтомго
кол коюлбай калган, туурабы, чечимге? Эмне, мен билбейм, эмне негизинде көптөгөн процедуралык нерселерди айтты. Мен бир суроо бердим да, эгер сессияда каралса, мурун көбүңөр ошол жерде отурасыңар, депутаттар колдоп берсе, бекитиш керек беле? Бекитилген жок. Анын жыйынтыгында эмне болду? Бизде 130 миллион акча каражатын тегерегенде выпадение бюджета. Ким аны толуктайт? Биз биякта 750 миллион сом жөнүндө сөз кылып атабыз, бизде 130 миллион сом акча каражат. Биз ошол токтом алкагында жергиликтүү бюджетке киргизе турган акчабызды чогулта алган жокпуз. Аны мына мен кече тапшырма бердим, жаңадан киргизебиз, айла жоктон кайта бекитүүгө киргизиш керекпиз. Анан мисал айтайын, мына жаңы күчтө мен бүт депутаттарды көтөрдүм, канча келишимдер бар, канча ижарага жер алган, башка нерселерин баарын сурап көрдүм да. 9 келишим бар экен. Бир жаңы күчкө тиешелүү. Анан жана остановкаларды албаганда туурабы? Азыр остановкаларда бир депутатыбыз куруп бүтүрөм деп, мына бүгүнкү чейин бир остановкаларды бүтүрө албай жүрөбүз, баарын баш болуп. Анан ошол 9 келишимдин алкагында 2,2 гектар жерди бериптирбиз да ижарага. Жалпы суммасы 6 миллион 600 бир жылда алабыз. Кантип бөл боюнча жар саласыңар, буякта өзүңөрдүкү ушундай болуп атса. Анан бир Токтогулов Максат деген бир депутат бар экен. Токтогулов Максат бар да, Токтогулов Максат бир жерди ижарага алат. Айына 66 миң төлөйт. Туурабы? Максат. Туура. Ошол эле учурда бирөө келип, мага азыр ошол ижарага алып аткан ондай келишимди берет да. Келишимдин алкагында бул суб арендага 9 миң долларга берип атат. Бир жылда канча болот? Максатка берип атам, Токтогулов Максат. Уважаемый Айбек Джансбекович, я думаю, сейчас на этом надо остановиться. Я не понял, чем вы тут занимаетесь. Я вас пригласил для того, чтобы мы программу социально-экономического развития рассмотрели. Видимо, вы не можете сконтролировать свои эмоции, поэтому если у вас есть какие-то противоправные... Я закончу, пожалуйста. Если у вас есть претензии к депутатам, что кто-то совершил противоправные действия, напишите заявление в органы правоохранительные, которые дадут этому юридическую оценку, уголовную оценку и так далее. А сейчас я прошу вас, давайте мы на этом остановимся. У вас директорский какой-то тон с претензией ко всем к нам. Складывается впечатление, что вы перекладываете ответственность с больной головы на здоровую. Причем тут депутаты и работа мэрии города. Если вам сейчас ваши сотрудники здесь не нужны, нам они не нужны, я пригласил только вас, мэра, сотрудников можете отпустить, вы сами со свитой пришли. Внимательно письмо прочитайте, там написано: Айбек Джанышбекович, я пригласил только мэра, и чтобы вы дали информацию по вашей просьбе. Вы сами сказали, дайте мне время доработать, внесите свои предложения в ПСР. Мы собрались сегодня, чтобы внести эти предложения по ПСР. Как мы собираемся, депутаты, всеми фракциями или отдельно, это наше право в соответствии с законом, поэтому на это не надо обращать внимание и акцентировать. Это раз. Второе. Я хочу ваше внимание обратить. Именно для того, чтобы сэкономить ваше время, как я выступил и сказал, я попросил других лидеров фракций присоединиться к нам и одним разом заслушать информацию, чтобы, как вы правильно сказали, 6 раз отдельно не собираться. Поэтому мы старались сделать... собрались. 6 раз уже отдельно с каждым проработали. Я вас не перебивал, пожалуйста. Поэтому я сейчас предлагаю вам остановиться на этих нравоучениях. Это ваше личное мнение. Еще раз я хочу сказать. Если у вас есть претензии к депутатам от Жаңы Күч, от любых других фракций, или вы будете наказаны за сокрытие этой информации, или если она у вас есть, дайте ее давно в органы прокуратуры, и пусть они разберутся, в органы ГКНБ дайте. Ну, во все правоохранительные органы, которые уполномочены этим заниматься. Сейчас вы переходите на понебратство, ругаете депутатов зачем-то.
Джилдызбек, Мақсат, это что за обращение? Я делаю вам замечание, прошу, Айбек Джанжбекович, прекратить такое отношение к депутатам, изменить тон, и вы не работаете для нас. Вы работаете для горожан, а мы все здесь, хочу обратить ваше внимание, тоже горожане. Избираться в город Бишкек можно только по прописке городской, поэтому мы такие же горожане, как и все. Поэтому я предлагаю, давайте остановимся на взаимных претензиях. Если у вас претензии ко мне, я готов с вами разговаривать. Только не как вы сказали, я вас не приглашаю выйти, разбираться. Я вас приглашаю в открытое поле. Я могу с вами выйти на открытую конференцию и поговорить. По поводу пансионата. Это сделал я заявление, все это знают. Депутаты здесь сидящие вообще ни при чем. Зачем их всех в чем-то обвинять? Задайте вопрос мне, пожалуйста, я согласен. И еще хочу обратить внимание уже наших депутатов. Да, это моя вина, что в прошлом созыве я слишком много отвечал лояльностью на просьбы Айбека Джанышбековича. В каких-то вопросах оказалось, что этого делать не нужно было, потому что сегодня я сам же этой дубинкой получаю. Когда я вас всех убеждал, что нужно уговорить остальных депутатов поддержать инициативу Айбека Джанышбековича, оказалось сегодня я же виноват, и вы же виноваты в том, что вы поддержали эту политику. Я думаю, мы все... На личность, нет? Нет, ни в коем случае. Вы можете потом все прослушать и посмотреть, кто перешел, а кто нет. И впредь, уважаемые коллеги моей фракции, Диан Гуевич, уважаемые коллеги всех остальных фракций, я прошу принять это во внимание и подумать теперь, до того, как вы будете принимать решение. Оказывается, все, что мы делаем во вред политики мэрии города Бишкек. Поэтому, коллеги, я сейчас, Айбек Джанышбекович, еще раз повторяю, мы пригласили только вас. Все службы, которые должны работать, могут быть свободными и могут идти заниматься своими делами. То, что вы встаете в 4 часа утра, вы мне направили, я тоже не спал, я тоже смотрел, чем занимаетесь вы, чем занимаюсь я. Как раз я вам и написал, что вы молодцы. Поблагодарил вас за такую хорошую работу и сейчас говорю, вы молодцы, только я думаю, что не надо в этом нас упрекать. Вы для этого и являетесь мэром города Бишкек, управляющим городом, и это ваша функциональная обязанность. Поэтому я прошу вас внимательно прочитать функциональные обязанности и законодательство депутатов городского кенеша и исполнительного органа в лице мэрии, которым вы руководите. Каждый пусть занимается своим делом. Если городской кенеш занимается незаконными делами, или мы не имеем права, объединившись, заседать, обратитесь в органы, пусть дадут нам оценку, но никак не ваше субъективное мнение. Поэтому я прошу, Айбек Джанышбекович, давайте уже к конструктивному перейдем. Уже мы 45 минут с вами здесь устроили разборки. Бири-бирибизге карама-каршы сөздөргө өтүп кеттик. Я не перебивал вас, пожалуйста. Айткан себебим мындай да. Мен силерге айткан себебим эмнеге мен могу мисалдарды келтирип кеттим. Мен дагы бир жолу басым кылып кетейин. Мен жөндөн-жөн бул нерсени айткан жерим жок. Эртеңки күнү биз акча каражат, каржы булактарын аныктасак, мына ушул эле ижара маселесин дагы. Биз акыркы мисалын айтып кетейин. Мына бизде ушул пансионат боюнча мен көтөргөн себеби абдан көп. Эмоция калтырып жиберсем мен кечирим сурайм. Мен себебин да айтып кетем. Чын, айрым учурда иштеп аткан кишини эле келип эле эми эч бир тиешеси жок ишке эле байлай берсеңер, кандай мамиледе болуш керекпиз? Кандай ойдо болуш керекпиз? Мен дагы бир жолу айтайын. Биз бүгүнкү күндө Бишкектин шаардык кеңеш менен толук кандуу иштегенге даярбыз. Иш жүрүп атат. Биз коебуз аны, Айбек Джанышбекович, сиз эмес. Вот силер дегиле анда. Анда силер койдуңар. Биз ооба. Президиумда силер коюп Бизге бердиңер. керек болсо биз анда 4-күнө да коебуз. Рахмат. 14-нө койдуңар. 14-нда биз сессия келелик. Мына программаны Мирлан Кубанычбек силерге доклад кылып берсин. Анан Кубанычбек Камбарлич айтканда бизге уруксат берди, биз барып ишибизди кыла берелик. Макулбу? Рахмат. Макул эмес, Айбек Джанышбекович. Биз программаны сиздин өзүңүздөн угалы деп атабыз. Макул, Айбек Джанышбекович, түшүнүктүү.
Так, уважаемые коллеги, Андреевич, да, пожалуйста. саламатсыңарбы коллегалар, баарыңыздарды биз эми ушунчу